Ćao i dobrodošli na moj kanal. Sada ću da pravim pasulj prebranac. Ovdje u šerpi imam 700 grama bijelog pasulja koji ću da nalijem vodu. Litar vode sam nalila i ostavit ću preko noći da nabubri, pa se vidimo ujutro. I evo, pasulj je ostajao preko noći. Vidite kako je narastao. Ja ću sada ga uključim da se prokuha neki 10 minuta, pa ćemo da ga isperemo. I evo, pasulj se kuhao 10 minuta, sada ću da ga isperim i da ću nositi novu vodu i da ga ponovo kuham. Evo, sada ću da ga procijedim. I evo, kada sam oprala pasulj, sada ću da nalijem vodu u njega. I ostavit će se kuha neki sat do sat i pol, pošto ovaj pasulj ne treba puno da se razkuha, pošto se dodatno peče u rerni. Pošto je grah kuhan, sada ćemo da ga spremamo za prženje. Ja imam ovdje otprilike oko 2 decilitra ulja koji ću da zagrijem i tu ću da dodam oko 650 grama sitno sjeckanog luka crvenoga. Evo, kada se ulje zagrijalo, dodat ću luk. Tu ću da isječem 2 čena bijelog luka još. Posoliti po želji. Ja ću staviti malo više soli, pošto nisam solila grah kad se kuhao. I sad da se ovo dobro izdinsta, onda ću poslije dodam crvenu papriku i biber. I evo, kada je luk već prodinstan, sada ću da dodam papriku, kašiku paprike crvene i biber. To promiješam i još minut 2 ću ovako da dinstam i to je to. I evo, sada ću da stavljam prebranac da se peče, da redam u pleh. Pleh sam prvo pouljila. Sada ću da redam. Prvo ću stavim pasulj. Red pasulja. Zatim red luka. Zatim ću opet red pasulja, pa red luka i tako sve dok ne potrošim pasulj i luk. I evo, ja sam
redala pasulj i luk. Sada ću dodam 2 lovorova lista na vrh i ide u rernu na pečenje nekih 40 minuta. Otprilike i to je to. Vi možete dodati ako želite i ljutu papričicu, ali ja nisam ljubitelj ljute papričice, tako da ovaj put neću. Vidimo se kad bude gotovo. Prebranac je poslužen. Nadam se da vam se svidio video. Isto tako nadam se da ćete isprobati recept. Pišite mi u komentarima da li vam se sviđa ili ne prijatno.